Yongeye kwa ikaze nitwakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Inkuru y'agahinda itugezeho muri uyu mwanya ni inkuru y'umunyarwanda wishwe n'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa. Ni rwiyemezamirimo wari ukomeye wari ufungiwe muri Demiap. Ni ngira ngo nkuko twakomeje kujya tubibagezaho ahantu hicirwa abantu benshi ni habi ku buryo bukomeye cyane nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'abahageze, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bagiye bafungirwa muri Demiap. Amakuru rero yatugezeho cyangwa tugezeho nuko rwiyemezamirimo w'umunyarwanda yaguye mu maboko y'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Demiap. Byagenze bite? Uyu munyarwanda ninde? Reka tumugaruke tumenye nuko yageze ahangaha. Umunyarwanda Rutayisire Vianney wari usanzwe ari rwiyemezamirimo biravugwa ko yapfiriye mu maboko y'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Demiap. Mu Gushyingo 2022 nibwo Rutayisire yari yatawe muri yombi n'inzego z'ubutasi za Congo zimujyana Kinshasa zimushinja gukorana n'umutwe wa M23 wari umaze umwaka urwana n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarariyo nyuma yo gutsindira isoko ryo kubaka umuhanda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ntacyo leta y'u Rwanda iravuga ku rupfu rwe, gusa yakunze gutanga impuruza ku bwicanyi n'urugomo Kinshasa imaze igihe ikorera abaturage bayo bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi ndetse n'abanyarwanda batandukanye. Ngira ngo rero murabyumvira ni inkuru y'agahinda, gusa abageze muri Demiap bakunda kuvuga ko rwose bigoye ko wavayo uri muzima. Ni nyuma y'abantu benshi bagiye bajyayo bakagwayo. Rero uyu munyarwanda uyu rwiyemezamirimo Rutayisire Vianney akaba yiciwe muri Demiap nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ko abariyo bakorerwa iyicarubozo rikomeye cyane, bicishwa inzara ku buryo kuva muri Demiap uri muzima ngo bisa nk'igitangaza gikomeye mu byo Yesu yasize akoze, ndetse n'ibindi bitangaza bishobora kubaho muri iyi si. Nababivuga kuko n'uyu munyarwanda bidasubirwaho amakuru atugeraho nuko yamaze gupfira muri Demiap. Mu gihe rero umunyarwanda yishwe, reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ubundi Kinshasa, aho tugiye kugaruka ku rubanza rwa Joseph Kabila. Byamaze kumenyekana ko yakatiwe urwo gupfa. Bimeze bite rero? Politike ya Congo igiye guhura n'izihe mbogamizi n'ibihe bibazo? Reka tubigarukeho. Joseph Kabila Kabange ni umunyapolitiki ufite ijambo rikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo amaze imyaka 6 avuye ku butegetsi ubwo yasimburwaga na Perezida Felix Tshisekedi muri 2019. Yagaragaje ko ashaka gukomeza kugira uruhare mu miyoborere abinyujije mu ihuriro politiki rya FCC. Mu mpera za 2023 Kabila yahungiye muri Afurika y'Epfo ubwo bamushyigikiye mu rwego rw'umutekano na politike bari bakomeje guhigwa bukware n'abakozi bo mu nzego z'iperereza. Nyuma yaho asuye umujyi wa Goma na Bukavu muri Gicurasi na Kamena 2025, leta ya Congo yatangiye kumukurikirana imushinja kuba umuyobozi w'ihuriro AFC M23 no kugira uruhare mu byaha rushinjwa mu byaha iri huriro AFC M23 rishinjwa gukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kuwa 30 Nzeri 2025 urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Congo rwahamije ko Kabila ayobora AFC M23 rumuhamya ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyoko muntu, kugambanira igihugu no kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, rumukatira igihano cy'urupfu. Kabila yakatiwe mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ibyo mu rwego rw'umutekano, rwa politike, urw'ubukungu. Hari ibyago by'uko urubanza rwe ruzakomeza kwenyegeza ibyo bibazo biturutse cyane cyane ku mwuka mubi hagati y'abamushyigikiye batari bake n'abashyigikiye Perezida Tshisekedi. Intambara ya politike hagati ya Kabila na Tshisekedi.
umubano wa Kabila na Tshisekedi wari mwiza kuva muri 2018 ubwo bagiranaga amasezerano y'ibanga yo gushyigikirana. Ibi byatumye havuka amahuriro FCC na CACH asaranganya imyanya myinshi mu nzego za leta, ariko mu mpera za 2020 Tshisekedi Chilombo yasabye icyemezo cyo guhagarika ubu bufatanye, atangiza ihuriro rishya yise Union Sacrée rigizwe n'abamushyigikiye. Abo ku ruhande rwa Tshisekedi n'abamushyigikiye bafata urubanza rwa Kabila nk'insinzi ya politiki, ariko rushobora kwenyegeza amakimbirane ari hagati ya Union Sacrée na FCC akagera no mu bagize inzego z'umutekano. Kiliziya Gatolika n'itorero Anglican byagaragaje ko kugira ngo ibibazo byugarije abanyekongo bikemuke mu buryo burambye, abahagarariye ibyiciro byose harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakwiye kwicara hamwe bakaganira. Ariko abasesenguzi bavuga ko bishobora kuba inzozi igihe abafite ijambo rikomeye nka Kabila bashyirwa ku ruhande hifashishijwe intwaro y'ubutabera. Imbaraga za Kabila ziracyariho. Mu myaka 18 Kabila yamaze ku butegetsi yubatse umubano ukomeye n'abayobozi bakuru mu gisirikare, abapolisi, abagize guverinoma ndetse n'abacuruzi bakomeye. Uyu mubano ukomeje kugaragara cyane mu guhangana kwa Kabila na Perezida Tshisekedi, kuko nubwo Kabila yavuye ku butegetsi abantu be baracyamuri inyuma. Hari igice kinini cy'abanyekongo cyane cyane ahahoze ari intara ya Katanga no mu burasirazuba bwa Congo bakomeje gushyigikira Kabila, hamwe n'abo mu nzego za leta bashobora kumushyigikira no mu bihe bitoroshye, arimo kandi bashegesha bikomeye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu mahanga Kabila afite abamushyigikiye cyane cyane mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo. Abo bashobora gukomeza kumutera inkunga na nyuma y'uko akatiwe binyuze mu nzira za diplomasi cyangwa ibindi bikorwa by'ibanga bishobora guca intege ubutegetsi bwa Congo. Tshisekedi ntatuje. Kuri Perezida Tshisekedi imbaraga za Kabila zikomeje kuba ikibazo gikomeye. Ashobora kubona ko Kabila ashaka kumugira nabi, akaba yakomeza ibikorwa byo kwikiza no gucana umubano n'abamushyigikiye, kandi ingaruka byagira ntizagarukira kuri bombi gusa, kuko zagera no ku banyekongo muri rusange. Ibikorwa byo gufunga abakekwaho gukorana n'abarimo Kabila, by'umwihariko abasirikare n'abanyapolitiki, byafashe intera ndende kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Afungwa abajenerali benshi barimo General Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo na General Frank Ntumba. Tariki ya 2 Nzeri Kabila yatangaje ko gufunga abantu bakekwaho gukorana nawe bitahungabanya ubutabera bwa Congo gusa, ahubwo ko bizahungabanya n'igihugu cyose muri rusange. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibijyanye n'urubanza rwa Kabila rwateje ibibazo muri Congo. Nibisanzwe rero ni Pilot News TV ukomeje kugenda abagezaho amakuru menshi agiye atandukanye ajyanye na politike, diplomasi, geopolitics ndetse n'andi makuru atandukanye bagenda atugeraho 5 kuri 5 tukayabagezaho. Ndabashimiye cyane, muri ab'agaciro.